mengandung pohon dengan baju lompusan. Bulan Ramadan kan sama dan budaya, bukanlah bulan melele penggat makanan. Melele macam hidangan wateta buka sumpon urapang limang lalai pebulit tebong penggat kuih bang rorom teman buka puasa sumpon urapang limang lalai takrut bang iman temayang hansep teman ubu dan ujak minta tangguh belang bahjo si tumpu ada dengan timpan tapengan bengkang mi kacang cindoi pihikana tapengan bengkang mi kacang cindoi pihikana ku hemu tempo punoh doka punoh jawan lengkap makanan gehidang di atas meja di musuh tambo kata duga buka rijang boleh mengancung pohon dengan baju lompusan. Bulan Ramadan kan sama dan budaya, bukanlah bulan melele penggat makanan. Melele macam hidangan wateta buka sumpon urapang limang lalai pebulit tebong penggat kuih bang rorom teman buka puasa sumpon urapang limang lalai takrut bang iman temayang hansep teman ubu dan ujak minta tangguh belang bahjo si tumpu ada dengan timpan tapengan bengkang mi kacang cindoi pihikana tapengan bengkang mi kacang cindoi pihikana ku hemu tempo punoh doka punoh jawan lengkap makanan gehidang di atas meja di musuh tambo kata duga buka rijang boleh mengancung pohon dengan baju lompusan. Bulan Ramadan kan sama dan budaya, bukanlah bulan melele penggat makanan. Melele macam hidangan wateta buka sumpon urapang limang lalai pebulit tebong penggat kuih bang rorom teman buka puasa sumpon urapang limang lalai takrut bang iman temayang hansep teman ubu dan ujak minta tangguh belang bahjo si tumpu ada dengan timpan tapengan bengkang mi kacang cindoi pihikana tapengan bengkang mi kacang cindoi pihikana ku hemu tempo punoh doka punoh jawan lengkap makanan gehidang di atas meja di musuh tambo kata duga